Nic Sadlier and show, múinteoir Gaeilge. Nic Sadlier here. I'm a teacher with Gaeilge. Báil am a hagach de chuir Gaeilge agus den eile Léargas fiche, bheits ag toisíocht ar an luan, an tíre lad a bhí bheitheh go dtí cúga lad an bhí chéarna. I'd like to show my support for Gaeilge and their festival, Léargas 2020, which begins on Monday the 1st of June and goes on to Friday the 5th of June. Ag an eile chéarna, bé Gaeilge ag chur fáil ceaplan Gaeilge, leachtaí, ceol, oránaíocht, scéalaíocht, dosa agus cuid mhór eile. At the festival, Gaeilge will be providing Irish classes, music, dance, stories, lectures, and a lot more. By ahan rud Erlina agus Sirnaishke. Everything will be online and free. At Chiliolas Diord, go jagwal the Killian egg culter@onad.eu. Shin cultur@ionad.eu. For more information, just go in contact with Killian at culter@onad.eu. Léargas.